Тас вақайлары ақта тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Сұлтан Естакаева çalışам. Хайырлы ақшамлар. Мои документы адлы Қырым меркезлері яны қызметіні тақдим етелері. Бүгінгі күнден башлап бұл меркезлер ярдымынен Қырым сәкендері өзіне оңайтылы сайлав ноқталарыны сечіп олурлар. Yolsuzlық ярықланмаған соқақлар ве балаларға ойнамаға ерлер олмағаны. Не вақыт Бақшысарайының 5 ве 6 микрорайонларында ышық ве еллар пейда олacak. Миллетте Русия байкерлері Қырым-Татар телеканалы «Ночные волки» мотоклубының президентіні ве азаларының насыл етіп қаршылады. Сербест Куреш бойынша Қырым спортшысы Энвер Федосов Москва шерінде Тунч мүкафатыны қазанды. Киевнің махкемесі Русиядан $1 миллиард алмаға қарар чықарды. Қырым елбасшысының фікіріне көре айдамақ озы чайпақандан тазминат алмаға істей. Сергей Аксенов Киев 2014 сенесі референдумның арфесінде Жүмхуриетінің есапларындан олған 1 миллиарддан зияды гривнаны блок еткенini қатырлатты. Bu addi Kırımlılarının paraları edi. Büdjetten tölengen aylıklar ve balalar tazminatları edi. Referendumdan son Ukrayna bankları yarımadadan kaçtılar. Toplagan milyonlarca rublelik paralarını alıp gittiler. Сергей Аксенов өзінің Facebook sayfasында qayd etkеніне көре зарар көргенлерге тазминатны аляда Русия devleti төлей. Yolbaşçı buna 23 yıllık Ukrayna anneksiyası devrinde кетірілген зарарны қошмақ керек деп білдірді. Bu en azdan 2,5 trilyon rubli. Emde қамачавлардан көрілген зарар en evvela su ve energetik қамачавларından. Bu zarar milyardlar rublini teşkil etti. Бүгінгі күнден башлап мои документы адлы Қырым меркезлері яны қызмет көстережеклер. Олар арқалы 2019 сенесі сентябрь 8 Қырым Жүмхуриеті Девлет Шурасына мебусла сайлауларында иштирак етежек адамлар өзлеріне оңайтылы сайлав ноқтасыны сече білелер. Яны қызметінен насыл қолланмаға мүмкінлігі ақта Диана Бекмамбетова тариф етежек. Татьяна, с этим открытым талоном вы подходите на избирательный участок. Спасибо большое. Всего доброго вам. До свидания. Спасибо. Татьяна Сапега сайлавларда рей бермек үчүн мои документы меркезіне ось талонын ала. Кягытта onun үчүн оңайтлы олған бөлүк кайдетилген. О кыз прописка олған Жанкой районында дегилди Ахметжитте ерлеши. Татьяна Бушерде яшай ве чалыша. Мне не придется потратить время и средства для того, чтобы поехать и проголосовать по месту регистрации, так как все равно голосую я обязательно. Татьяна яны қызмет көстерілген бірінші күнде ось весиқасыны алмаға істеді. Енді Қырымның әрбір сакины рей беру үшін өзіне оңайтлы олған ноқтасыны сече білелер. Бұның үшін мои документы яда мой бизнес атлы меркезлерге ариза yazmaq керек. Бұны бір кере yapmaға мүмкін. Хадимлер келешкен сайлав ноқтасыны ве оның номерасыны тапмаға ярдым етелер. В рамках данной услуги все сотрудники МФЦ проходили специальное обучение и готовы принимать всех жителей Республики Крым. Мында чалышқан хадимлерінің назари білгелерінден ғайры тәжірибелері де бар. Всю ту же самую процедуру мы проводили на выборах президента Российской Федерации. Соответственно, по той же самой схеме, как и было ранее, мы принимаем граждан Республики Крым, желающих поменять избирательный участок для себя. Böyle talonны июльнің 24-ден сентябрінің 4-не қадар алмаға мүмкін. Сайлав ноқталарының жедвелі әнді тізілді. Сентябрінің 8-ден Қырым сәкінлері 5 жылға Жүмхуриетіміздің Девлет Шурасынан мебусларыны сайлажақлар. Айша Шулакова, Диана Бекмамбетова, Дмитрий Низовой, Миллет үчүн. Yolsuzlық ярықланмаған соқақлар ве балаларға ойнамаға ерлер олмағаны. Бұл ве башқа меселелерінің Бақшысарайының 5 ве 6 микрорайонларының сәкенлері мебусларға сеслендірділер. Не вақыт бұл ерлерді ышық ве еллар пейда олacak? Жеваплар невбетті келев хамызда. 6 қасабаның сәкенлері Тугай бей соқағында топланалар. Олар шер шурасының мебусларынен көрушелер. Ышықсыз соқақларға ве елсузлыққа Эльмас Муаримова шикайет ете. Фенерчиклернен юрмектен ве балчыққа батмақтан енді жанлары янды. Қышта ве күзде қаранлық ерте түшкен вақыт адамлар іштен евге қорқа-қорқа қайталар. В основном проблема у нас дорога. Это, наверное, везде так. Потом освещение. Вот получается, да, осветили улицу, все хорошо. Но лампочки, я не знаю, как
как они у них, насколько рассчитаны, они постоянно перегорают. Еді яшлы Эрлан Усейнов бала мейданчығы олғаныны істей, достарының ойнамаға ер yok. Еще я хочу, чтобы здесь очень было весело, чтобы здесь построили качели, горку, песочницу, карусели и все другое. Сәкенлер бала мейданчығы için ер таптылар орман янында. Емде ана бабалар енді өз күчлерінің бір байышчықны ерлештірділер. У нас очень много детей вот по этой улице, все собираются здесь. И толком негде поиграться детям. Мебус Шевкет Бекиров хабер еткеніне көре яқын вақытта олған фенерлерде лампалар дәнештірілеже. Кооперативная соқағынан капиталь тамир ішлерінеді 65 миллион рублей айырылды. Общаемся с жителями, вопросов очень много и проблем очень много. Вопросы касаются дорожного покрытия, освещения. По обращению жителей будем по возможности помогать в решении данных вопросов. 5-ші микрорайонда есе 20-ге яқын айлы өз евлеріне газ кешіріп оламай. Соқақларда газ тәмин еткен меркези бағлар yok. İnsanların müracaatlarına yerli hakimiyet beklemek керек деп cevap бере. Ama bu ал не қадарға сүрежегі белі değil. Не идет. Сетей нет. Сетей нету, они недостроены, да. Получается, напротив меня также соседи живут, и они не могут добиться газа. Или очередя, или у Горгаза просто не хватает своих мощностей. Мебуслар енді bu hafta Горгаз mütехассысларының чықыш топлашып кечірмеге сөз берділер. Попытаемся, значит, оказать содействие для людей, чтобы они ускорились в газификации. Там 20 где-то домов, сейчас где-то порядка 10 уже те люди, которые бы могли принять газ. Сәкенлер мебуслар ярдым етежегіне үміт етелер чүнке сөз берілді. Емді өз микрорайонларыны абыдынлаштырмақ мақсадының ерлі акимиетке мұрачатларыны девам етежеклер. Султан Истакаева, Асан Зивадинов, Миллет үшін. ШР маршруткасының номерасы 93-тен кенеде 4-ге дыныштырылды. Бұл ақта Ахмеджет мемориетінде нақлиет ве бақ идаресінің мудирі Анастасия Лавренова Петровская балка деген ерде яшаған сәкенлерінен көрішкен вақыт хабер етті. Бұл ерде 15 жылдан зияды Неапольский-Скилді заводское маршруты бойынша 4-ші номералы автобус қатнайыды. Жемат нақлиеті яныланған сон маршрутканың номерасы 93-ге дынышты. Ама сәкенлер евелке номераны қайтармаған. Мы сейчас на общем собранием с жителями решили, что все-таки мы номер 93 изменяем на номер 4. Меняем схему движения, как и раньше ходила 4. И более того, так как этот микрорайон еще обслуживает маршрут номер 85, мы в тестовом режиме на этих выходных запускаем маршрут номер 4, как он ходил раньше, чтобы люди знали, вот мы сейчас это обсуждали, и маршрут 85 пускаем по улице Козлова в прямом и обратном направлении. Посмотрим, как проедется этот маршрут, как будет пассажиропоток. И, собственно говоря, на следующей неделе уже примем окончательное решение. Миллет телеканалына Мусафирликке Русия байкерлері келділер. Ночные волки клубының азалары адет узре қоқылы қаве ве милли емеклерінен қаршыладылар. Мотоклубның векілері чеберек, янтық ве самса емеклеріні пек бегенділер. Хадимлер олар үшін экскурсия кечірділер. Телеканал ішінің хусусиетлері ақта тариф әттілер. Хаберлер студиясы ве эфирлерінің техники донатылмасыны көстерділер. Также мы вещаем, кроме Крыма, в аналоге цифрового вещания, мы вещаем на спутнике. Қырым-Татар телеканалында олған мойет байкерлеріні айретті қалдырды. Олар хадимлеріні кележек байк-шоуға давет әттілер. О августның 10-11-лерінде кечежек. Тень Вавилона адлы тәдбір бұтек мотоцикл сесі дегілді. Толушы кілде театраль байрамыдар. Атышлі алқаларнен трюк ве бұтын дүниядан белі артистлерінің чықышлары. Полностью сконцентрирован на предстоящем байк-шоу. Там остается 2 недели, мне сейчас ни до каких посещений, исключение сделал только вам. Я рад, что я увидел, познакомился, так сказать, с вашим рабочим местом. Здесь вообще немножко другой дух. И чувствуется, что это Милет. Русия ішкі ішлер везірлігі Краснодар университетінің Қырымдаки филиалында мезун олған 69 студенті Али Тасил ақта дипломлар әлде еттілер. Енді полис лейтенантлары тахкихат ве жинайы араштыру бөліклерінде қызмет етежеклер. 13 мезун тасиліні аля дәрежеде екінледі, олардың 3-ü 6 медальнен тақдирленді. На молодом поколении сотрудников полиции всегда лежит важная задача – оправдать доверие граждан.
И задача правительства Республики Крым всесторонне содействовать повышению престижа службы в органах внутренних дел и, несомненно, служить связующим звеном между полицией и гражданами. Джами яхшы yollar ve yanı bala meydаны. Bu İslam Terek rayonu Avdet kasabasının sakinleri için şimdilik tek arzudur. Bu yerin yollarında muqayt yürümek gerek. Olar meşgul alda olmakla beraberlikte ayak tubunda su boruları teşhile bilgeninin bağlı. Tafsilatlı malumat növbette kelevhamızda. Мамбедаха Буджуров 92 сенянын октябрь айынан берлі Қырым татарлар топлу яшаған Авдет көйінде яшай. Бұл ерде асфальт ич бір вақыт жоқ еді. Вот ты здесь, дожди идут, здесь утонешь, как наступишь, так утонешь. Соқақларының бір қысмында 2014 сенесі чақыл төкілген еді. Қалғанлары умумнен yolsuzlық. Вот, посмотрите, пожалуйста, наши дороги. Я не могу проехать к себе домой. Вот, посмотрите наши дороги. Бұл ең ярамай қысымлардан бірі. Мында біз видео шығарған вақыт топрақ içindeki су борулары патлады. Соқақ яваш-яваш батаққа çevirildi. Avdet massivi bu 6 sokak ve 150'ge yakın ev. Her birinde ikişer üçer bala var ama oynamağa yer yok. Bala meydanı yaramay aldı. Еще потом мы возмущаемся, дети сидят за компьютером. Конечно, а куда им ходить? Некуда ходить. İslam Terek Memuriyetinde Avdet'nin meseleleri akta bileler ve yanı bala meydanı endi avgust ayının sonunda hazır olacak deyip inşadılar. Ama yol kaplamasını temin etmek ağırca. В настоящее время администрацией проводится работа по оформлению данных дорог в собственность муниципального образования, что впоследствии даст возможность участвовать в различных программах с целью получения финансирования и дальнейшего проведения их ремонта. Bu yerde şimdi taş plitaları yata vette көстерчегini yazısını okuğan son mında azatlık cemisi olacağını anlayımız. Bu baneri yerli sakinler öz paralarına tab bir yıl evelse yerleştirilgen ediler. Bu camiye я занимаюсь, это 15 лет стоит, когда вопрос этот. У нас, она говорит, что баяғы материалымыз var. Сколько там у нас? Yerli hakimiyetinin vekilleri endi kerekli vesikalarını Goskomregistr idaresine yolladılar. Bir ay içinde Müslüman cemaatine toprak bedava kullanıvı akta anlaşma teslim edecek. Elmas Ablakimova, Dmitriy Nizavoy, Millet için. Kırımның paytaxtında 2 katlı ev yandı. Vaqia tünevin sabat saat 11'de yüz berdi. Bu akta Kırım boyunca Fevkalade Vaziyetler Vezirliginin matbuat hizmeti haber etti. Yangın vaxtında evde 2 adam buluna edi. Olar zararsız alda yanğan binanı terk etip yetiştiler. Kurtarıcılar ise ateşinin 1 saat devamında kureştiler. Tutuşunun sebepleri belgileniyor. Произошло возгорание кровли жилого частного дома. Сотрудниками Федеральной противопожарной службы была эвакуирована хозяйка домовладения. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Благодаря слаженным действиям и оперативному прибытию сотрудников первого пожарно-спасательного отряда пожар был вовремя ликвидирован. Жертв и пострадавших в результате возгорания нет. Foto için para azlık etti. Sudakta hayvanlarla resim çeken fotoğraflar Ceneviz kailesinin divarları tübünde rahatlanған adamlarını köteklediler. Kavga ve kötek kadrlarının videonu içtimai ağlarda yerli videobloger yerleştirdi. Onun sözlerine göre böyle canavar hareketlerinin sebebi kartlarla çekilgen foto için para tölemegi istemegenleridir. Yerli memuriyetinin vekilleri aytkanına göre böyle fotoresamlarla kureş sistem şekilde alıp barıla ama ceza pek yumuşak. Federal hakimiyet şimdi vesika hazırlay, anda yasak etilgen hayvanlar cedveli olacak. Kırım Cumhuriyeti'nin İçki İşler Vezirliginde Sudaktaki kaza boyunca teşkirüler geçirili. Ne ucum etken ne de zarar körgenler kim olğanı şimdilik belli değil. Kırımda kommunal müessesinin vazifedar şahısları 160 bin ruble habar alған vaqtda қолға түштілер. Kanun koruyucularının malumatına göre 2 şübeli insan şehir kommunal hizmetleri ağına koşulmağa istegen şahsi iş adamdan para talap ettiler. Şimdiki dakikaga cinayi iş açıldı. Şübeli insanlarga evde aps olunup ve bir yerge çıkmamak kararı tayinlendi.
Белогорским межрегиональным следственным отделом ГСУ СК России по Республике Крым по материалам отдела по борьбе с экономической преступностью и противодействия коррупции ОМВД России по городу Судаку в отношении должностных лиц государственного предприятия возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 290 «Получение взятки» и частью 3 статьи 291 «Посредничество во взяточничестве» Уголовного кодекса Российской Федерации. Сербест Курешев боюнча спортчы Энвер Федосов Русия ветеранлары арасында ачық чемпионатта тунч мүкәфатны қазанды. Ярышлар дүния чемпионы Ваник Маргарянның 75 еллығына бағышланды. Умумен мемлекетінің 43 регионындан 170 спортчы иштирак етті. Энвер Федосовның яшайышы веспортив галибелері ақта бізі мұхберлеріміз тариф етежек. Bu Максус Атуфонun yardımıyla serbest kureš boyunca 53 yaşlı tun çempionu Enver Fedosov çoksu yarışlarda galibe kazandı. O endi 45 yıldan beri tatamide kureše şımdı sportçı oğdaki yarışqa hazırlana ve bütün boş vaktini sportzalda geçiriyor. İdmanlar onun için vakit birinci yerde tura. Когда я выступаю на соревнованиях, я не смотрю на своих соперников. Мне больше всего нравится бороться с самим собой, потому что мне 53 года. И в молодости я очень получил большие травмы позвоночника, через которые мне приходится постоянно мучиться с этими болями и бороться. Это самый первый диплом, который я получил на своих первых соревнованиях. Я их выиграл. Я выиграл у очень хороших ребят, я этих ребят до сих пор помню. И я помню, как это диплом сыграл вообще большую роль в моей жизни. Enver Ağa'nın sportif karyerası 1970 senelere başlanğan edi. O zaman sportqa olğan sevgi doğusunu babası aşladı. Bugün o Cumhuriyeti veteranlar kategoriyasında çıkışta bulunğan serbest kureş boyunca sportçı. И это очень тяжело, потому что у тебя нет ни секунданта, никого нет. И даже в случае какой-то травмы морально очень тяжело. Elbet galibe yolunda kıyınlıklar da ola ama Enver Fedosov'un ilham çoğrağı vakit ailesidir. Umur arkadaşı, balalar ve kız kardeşi sportçıga vakit kol tutmağa aşıqalar. Гордилась, что у меня братья-спортсмены. Меня никто никогда не обижал, потому что у меня братья были сильные, их все боялись. Старший брат у нас занимался карате, а Энвер вот занимался борьбой. Раньше очень, знаете, досуг был очень хорошо организован. И у нас в нашем доме был подвал, в котором собиралась вся молодежь, и они там гирю поднимали, штангу поднимали, боролись и дружили всем двором. Потому что спорт, он объединял людей. Enver Fedosov sport yolunda 60 fahri yarlıq, 3 kubok ve 20 medalinin takdirlendi. 2017 ve 18 seneleri onu veteranlar arasında Kırım'ın en yakşı sportçısı olarak tanıdılar. Ama kureşçi erişken noktasında toxtama ve Cumhuriyetini çeşit seviyelerde takdim etti. İyul'un 14 günü ahmecetli vatandaşımız veteranlar arasında serbest kureş boyunca Rusya çempionatında tunç mükafat kazandı. Turnir Moskva şehrinde geçti. Yarışlar dünya çempionu Vanik Margaryanның 75 yılına bağışlandı. Mında memleketimizin 43 regionundan 170 sportçı iştirak etti. Sportif karyerasına gayrı Enver Fedosov Osiyatxan çempionlar nesrini terbiyeley. Talebelerden biri Ervin Sufyanov o 6 yaşında Yunan-Roma kureşi boyunca Kırım çempionu unvanını kazandı. İdmancı emin onun geleceği pek büyük ve parlaktır. Я очень люблю греко-римскую борьбу и в будущем я обязательно стану чемпионом. Şimdi sportçı veteranlar arasında serbest kureş boyunca dünya çempionatına hazırlanan. Yarış Gürcistan'da geçecek. Neceyse ve Sivili Mehmetova, Geray Abdullayev, Vitaliy Golubov, Millet için. Бүгінге bu eposi haberler Millet telekanalından ayrılmanız, hayırlı akşamlar.